INP Mizo channel subscribers tele longai thathin tu zong te inza in chibai kan book le cheu voin hi February ni som pali thole nia dama in theu kan be se China chuan nuclear warhead ale thumati pun atum kumsang ni le somni le pahni February ni somni pali atanga voin thlenga la indo reng Russia le Ukraine war hian khovel din mun hi nasatakin anghong chhaumeka chung zinga langsar ber chu ral thuam lama in tawdel mai nilovin nuclear ral thuam nei nge hi ramtam takin an tum tabur mayani China chuan Russia le Ukraine war hi ngun takin alo clear verenga atu ve po dem du lovin athop zok nia ngai Russia po hi atan pui khan chuang lova India ang bokin oil man tlo mero tim mi lovin alei chur mayani China PLA chuan Russia din mun hi ngun takin alo zir chianga engwanga US le athurual pui nei to ram te hian Russia hi do mai lo ngen ni ti hi pusi jin pinga naw te zo na ni China PLA ngai dan chuan West Ramten Russia an be ngam lo chan hi Moscowin nuclear deterrence policy chak anei wang ni in an ngai tatlat mai nuclear deterrence policy omzia chu ramdangin andu duan palzu thailo nana nuclear ral thuam man theina dan ati thei mai ome Russia hian ramdangin an be huna nuclear warhead man theina dan aneya Moscow ngai dan chuan Russia himna ader thon hun chu nuclear ral thuam man hun ti na ni mai hei wang hian West Ramten an basangam ngot big lova voin thleng hian Ukraine an tan puyani poin Russia ti thin ur hi an hlau thin hle rengani chu wangin China PLA te po hian Russian nuclear deterrence policy zul zuyakal antum ve meka atam thayang per nuclear warhead tuk antumani Kyodo News Japan in a report danin China chuan nuclear warhead siam bel atum meka tuna ane sa le thumzet siam atum meka ni China People's Liberation Army PLA malak tum na hi President Xi Jinping chuan a pom to a kumsang ni som ni le pasaria khian nuclear warhead zanga le somnga nei antuma kumsang ni som thum le panga a chuan nuclear warhead zakua vel an nei man to don ti na ni kumliam ta po khan Pentagon chuan China PLA malak tum dan hi alo puang to a nuclear warhead sangkhat le zanga tal nei tuminan be ti Pentagon chuan alo soito Stockholm International Peace Research Institute in atarlan danin tundin muna nuclear warhead nga berchu Russia hini in sanga le zakwa le somsari pasari aneya United States hian sanga le zali somni le pariat anei ve mek boka US hian nuclear warhead nga zok Russia hi alo ngam mai don lo ti achiang reng mai China hian nuclear warhead tam takanei huna Taiwan run dan tur hi alangai tu ngei don ni na lang United States in spy balu na ka thla ka tang khan US le China relation hi abuai ngal der mai chunia China chuan US chu pu chiat dan tur zongin kumsang ni somni pani chung khan China airspace a US balloon voice som chuang alut veto Chinese Foreign Ministry chuanati dan lovaram dang airspace alu hi US tan chuan thilti ngai lo ani khan love Chinese Foreign Ministry thupuang tu Wang Wenbin chuan atiani Beijing le Tehranin inzom na thuk zok siaman tumta International politics kan en chuan US lamtang le US dodal tu te in ep na bo ruak ani deuh ta bermaya United States ep tu te hi China nge Russia in a hodon ti hi chu soi ala hardeva China hi akhai pa tur deuh ne na lang Myanmar ramte Palestine Slovenia Belarus Lebanon Tajikistan Saudi Arabia Iran North Korea Russia le China te hi United States ngai thailo ram tuna kan an riat mai thei an ni hloma an ni lo po hi ram engemaw zat an omang ti hiringela US dollar tel lo chuan an nung zo don lova
wal out takin US hi anla do ngam lo mai ani China le Russia ba ka North Korea le Iran hian US hi an hlau to manglo bok Kim Jong Un phei chuan nuclear warhead mai ba ka US le lungkap thleng pha intercontinental ballistic missile ICBM a hung run to a chatiang bokin Iran hian nuclear ral thuam siam na tur uranium thlit fim anei vek to boka Russia le China nan tran pui hlek chuan nuclear warhead anei thua yang Ukraine invasion awangin Russia mamo chang tua Iran hi atang chhauta a Iran le Russia in lai chin na hi athuk ta hle tuna China ne in lai chin na tha siam tumin Iran hi aphu sale mek bok voin February ni som pali bom ko ni timayela Valentine's Day ni tak hian Iranian President Ebrahim Raisi chuan nithum cham turin China athengang February ni som pathum zan khan Iranian President hi Beijing avoi khatlo na ni turin a thlok chuak ta a tuntuma Iranian President khualzin hi kumsom ni hnuah Iranian President in China atlo le masak perna turani China Foreign Ministry thupuang tu Hua Chunying chuan February ni som pahnih pathian ni khan thu chua siamin President Xi Jinping som na angin Iranian President in Beijing atlo tur thu alo soito a US Secretary of State Antony Blinken ai khan an mikhwal du zok ti alang chiang hle hi Xi Jinping le Ebrahim Raisi hi September thla khan Samarkand Uzbekistan an loin muto a Xi Jinping chuan China in Iran a thlop tlat thu alo hril to December thla khan Chinese Vice Premier Hu Chunhua chuan Tehran atlo to boka China hian Iran hi alam tanga siam atum hle ti alang Sri Lanka le Pakistan ang bokin Iran hian economic crisis ala mabak ve mai thayani hi China hian Iranian oil alei thina kumsang ni som ni pakhat khan kumsom ni pangadai inremna anlo ziaka oil mining industry transportation le agriculture lama thodun na thuthlung anlo siam to South China Morning Post chanchin buin tukina atarlan danin Ebrahim Raisi le Xi Jinping te hian Iran nuclear deal chungchang an soi ngei don ni in a report a chan chu Iranian President hi Iran Deputy Foreign Minister for Political Affairs le Iranian nuclear negotiator thiam ber Ali Bekari Kanian azuyani Ma Xiaolin International Relations Scholar Zhejiang International Studies University Hangzhou mi chuan Iran hian US sanction atanga tal chu adan tur konga dap ton ni in asoya US sanction tuar lo zongin trade investment le energy lama China ne na tho dun dan konga zong ni in asoibok US Energy Information Administration data angin Iran hi khovela oil nga ber ram pathum na ania natural gas nga ber ram pani na ani boka amaro chu US sanction awang hian athil nei te hi a hausak pui hlei theilova China tan pui na oil sum don na thar tho le hi adu hle ani Iran nuclear deal 2015 a hlo tlin theinan China point a tho hlok ve hleya khata ming ziak ve Russia la chu tuna hian US nen anin eple taran maya Iran le Russia in kara sum don na po akal tluang hlei theilo Iran nuclear deal la ming ziak ve te chu US China Russia United Kingdom France le Germany te anne Russia hian Iran nuclear deal kalpui le adua Iran point nuclear deal ti thuan op adu lo ni in South China Morning Post chuan atar lang a chan chu Iran deal angin sanction engma tuar lovin Iran hian nuclear power abuai pui theidona amaro chu ral thuam siam na nero man phalani lovang President Donald Trump ero khachuan Iran nuclear deal kha tha ati thei ngang lova kumsang ni som pariat khane in nuk dok ta ni kha Ebrahim Raisi President kum khatna khan China chuan Iran economy investment US dollar million za somruk le pahni asiama
China hi Iran trade partner lian berani Iranian customs in thasom kalta chunga import le export data atarlana Iran hian China rama $12.6 billion man bungrua athon luta China bungrua $12.7 billion man ala lut ve thung India ayin Iran hian China ador thiam fe zo kan hi achan chu Iran le China bilateral trade data han en hian export le import hi ain nai hle maya India ero in China bungrua ala lut tam u chuak hle ni chu wangin trade deficit asan pha hle ni Xi Jinping hian BRICS huanga Iran hi senglu atum boka Iran atel huna BRICS hi BRICS alani mai thayani hi thil dang chu thu han ni se Iran hian oil le gas anga em maya Russian oil ayaman manzo ka lei thei turin China hian Iran abiak tlor thiama poimo via wang chuti rualin Iran economy hian Chinese investment atam lutuk pal chuan Iran hi kutdo rama ala changvele mai theibok Imran Khan chuan United States sapu nakha adiklo ti soita Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI sarkar paikha kani khan khati hunlaya Pakistan Prime Minister Imran Khan chuan United States chu a sarkar paikha nana malatu abul tumtu angin apua a hunlai khan kan soi to kha Mase tuna chuan United States nilovin midang ama army chief ngei mai chu apu le tatlat mai PTI chairman Imran Khan hi Voice of America in interview anei na a sarkar paikhak nan khan khati hunlaya Pakistan army chief Gamar Javed Bajwa an aphiar ru ni ina soyani thil khleng zong khatuna chuan chiang takin kan hreto a United States nilovin Army Chief Louis General Gamar Javed Bajwa zokani ani khan America nena American te ado dal ti in min puwa chutatang chuan US hian min du talova a om zia ber chu Pakistan atangin US a ti chuan US atangin Pakistan lama kir le in Pakistan atanga bultan ani ati General Bajwa nena thodun kha thil har satak mayania economy politics le foreign policy kha thiam a intivik maya thutluk na dik a omin amati angin angaya thutluk na dik lo a om vele sarkar min pu le a Pakistan ram boina zong kha dik tak chuan ama awang vekani Imran Khan chuan atiani Imran Khan hian asipai lal hi dem takma se mi pui than lal zokin adin munahum him ne lo ni in angai thei thova Prime Minister nitlak ponilo tia ngai tu antam pha zok hial mai thayani khati zong kha tuntum international news le politics hanan soi thei chuni a ngai khatu zong ten atop thlengin min lo ngai thlak sak thina in chunga kan lo me